Mla banlen bagi sorkar jela kalashim kia bahaya kilat kilanti bante lakam ne banya khun ye kijing sapriang jong ka klam COVID-19 ha ke jela banya da ye kijing im jong ke pai nong song shnong hendrai hapdeng ke ne kijing ale kalakalet no pan ba tang ka klam ka bala ban shim ye kijing im hendrai ki don ru ki be ki bor ki bala ban shim ye kijing im ba kordor bat ka wei ni kita ka dei kijing yap thangan bat kijing bam yo ban bam ye kijing bam ki batei yakamet Ban Shusam ya ki marbam kumukhaw ka shini udai bat kiwe kampat biang satya ya ki nong shong shinong bakin im. Hoot kala ban pelat na katersaw ka jing sya thangan jing sya jing in hendrai kamet ubriu ka don kamru ya ki jing bam ki bala bantai ya kamen ban penklan ya ka bormet bakan la ya khun ya ka bor jong knyang jing pang. Ka sorkar kumbalong menta ka klet ya ka ne ka benta bat ka jing klet jong ka kam dai bahkan penbiang himakai ki pai ba kumbala penbiang yo khau shini udai hendrai ban petlam ya ka kya ka shon jong pai ba na ka chingshim ka bu jong ki nong khai ki mahachon ki balapen ke dor palat lam ki mar ki mata na du khau udai ka shini ka ompnyang uphan upian bat ki bai hakum ke ni ka khap ba ki nong shong shnong ki la du ya ka lat ban bala ban kamai ka ji ba ken pendap penbiang ya ka yeng ka sem ya kene ke chingshim ka bu jong ki nong khai ne mahajon kadai ka bala ut lanam wat da ki nong dia marbam hakal leng ki shnong ki thau ki bala hap ban ban shat ya ki jing khia baro ha unong thiet nong pen ki babon ki nong shong shnong ke jala kum balong menta ki la im tang da ka babam chamlu bam la shu ban kerda ha ka ban thiet ki chhur ki chhap ki so ki pai ne ki janta ki badai ki jing bam taimet na mar bala ki palat lem ka dor bat ya kene ka benta ka sorkar ka klet bantuklar bat ban pen bai tenti UPCN ulayok banyak keren bat ki kat tu kat ni kinong dia marbam bat kum ru kinong khayi bat ki mahjon ki balapen pau kum ni kat kum ka jingtip ko tung phi ki lagi taki marbam mardi ki balak ki udor menta ki min ta ki ki khao ki phanyang ki phan ki keu hi tong kim da kata-kata bata mang min ki khao ki phanyang kata ona du ba lockdown kum ni tak la kham keu bun gitu ki shamba man mangi li yo man mangi se kum to ni ba ka dor ka keu bai man ka si khne net ka keu bai kan ke kum bolong mentang man khani wan yo ro pu shau ngi ju thiet ki dor sa pho san gam to chi song dum taw la keu dor san pho ni da kali ki ong bale keu dor ki ong ba moi da keu dor pi kum kita ki boro kum khaw kum ki phan ki sini ki keu dor bai man ba ngi li yo ka keu bai ne te da ka bo jeng e wai ngi customer kan begin ko mene am toi customer wani ong ba ka dor ngi si yo du nang hoi ka de kata de ngi ma se mata mar wangi ha bende to ka dor ba ngi ma su bendu nai ki na discount ki mar ba ka dor kala ki chaba palat kan te kani ka ki dimension initiative hi da kani na po ka site jong ka government ba kin pet yaki niki wholesaler ki badi po yo ba kinum di tam yakador ki diben check yaki bad nalor kataru sabat ka ka transportation jongiru kala kos la rem lo sabat kini ka bai dajuru ki bakid kituru ki ashim rem yakamar te ka ban ba finda fi ken tang ha ka bai kid bat ha ki daju bat ka bai kali ban plus lang bat kani ka kanu ka commodity kala संग्राम पलाट ये मतलब ये जो चावल सोचो 200 किलो का चावल अगर आप यहाँ से उठाएगा गाड़ी तक ले जाएगा कितना चार्ज करेगा 200-300 करता है वो 20 रुपये 30 रुपये देता है और ज़्यादा तो नहीं लेता है तो आप कितना केजी तक ले सकता है 100 केजी 100 केजी 100 केजी एक ग्राउंड में एक ग्राउंड में चार्ज तो अब दूर देख के होता है जैसे नदी गए तो 10 रुपया थोड़ा दूर हो गया तो 20 रुपया अभी ज़्यादा दूर इधर से झेलपारा उलपारा लेगा तो 40-50 रुपया दूर देख के लेता है हम लोग ऐसे जितना मोला उतना नहीं लेता है लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चार्ज कर रहे हैं 50 रुपया या 100 एक ग्राउंड के लिए नहीं वैसा नहीं है 50 वो कोई नहीं लेगा क्योंकि दूर देख के लेने पड़ा जैसे आप यहाँ से बोलेगा गाड़ी खाना जाएगा उसमें हम लोग 10 रुपये में जाएगा तो नहीं होएगा कोई दूर देख के होता है अभी दूर देख के कुंटल लेके जाने पड़ता है तो तकलीफ हम लोग को भी होता है वही हिसाब से लेता है और कोई आदमी लोग नया आदमी लोग दाजू लोग हर दाजू लोग तो नहीं है क्योंकि हम लोग इधर परमिट है हम लोग काम करता है हम लोग को मालूम है कि इधर का इतना लेना है
देखिए बाबू, आलू का बाजार थोड़ा टाइट तो है, थोड़ा बाजार तेज़ हो गया। एक तो क्या है, थोड़ा कोल्ड स्टोर खुल गया, इसके वजह से आलू का बाजार 1-2 रुपया टाइट हो गया। इसका भाड़ा भी बढ़ गया है, अभी जो ट्रक भाड़ा है उसका भाड़ा बढ़ गया, इसलिए 1-2 रुपया तेज़ हुआ है आलू। प्याज है, थोड़ा बाजार डाउन हो गया। प्याज का बाजार पहले 30 था, अभी 25 बाजार चल रहा है, तो प्याज में थोड़ा बाजार डिक्रीज हो गया। और कोई तेज़ी कोई चीज़ में नहीं है, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है कोई चीज़ में, आलू प्याज में कोई तेज़ नहीं है। ये जो मतलब दुकानदार ऐसा बोल रहे कि सब दाम बढ़ गया, इसलिए उन लोग का भी नुकसान हो रहा है। देखो, हम लोग होलसेल है, जो रजिस्टर्ड फार्म है उसमें तो कोई रेट बढ़ा नहीं। अब जैसे कोई रोड में बिक्री करता है, गाड़ियों से बिक्री करता है, वो लोग बढ़ा के देता है, तो हम लोग को मालूम नहीं। हम तो लॉकडाउन में तो बंद रखता है दुकान है, जो लॉकडाउन खुलता है हम लोग को, जब हम लोग क्या होलसेल में देते हैं तो हम लोग का रेट तो यही रहता है। Price to some extent it is increased, but not to that extent which is hyped. By 2 or 3 rupees, hardly the price of rice has increased, not more than that. It is up to the retailers what margin they take, and there is a panic among the public. Public should be aware that there is no shortage of foodstuffs. Instead of taking whatever is their requirement, they should take as per that only. No need to hoard stock. Instead of demanding 1 truck, they are demanding 5 trucks. Source is same. And truck freights have gone up to some extent because of this delay in coming, and we can't get vehicles also at right time. But anyway, administration has done a good job. They have provided the materials, they are allowing the essential commodities to come in. Inflow of essential commodities is allowed. So that's why it is stable now. It's nothing of that price rise is there. Nakaliang ke Deputy Commissioner Jong ke East Khasi Hills ka kong mat siudor war nong bri kala ong kinong dia ya ki marba mardi ki deban pentip se ki bor sarkar lada ki mahajan ki dia tam ya ka dor jong ki marba mardi bat ki pai ba ru ki deban pentip se ki bor sarkar lada don ki dukan ha ki snong ki thau ki badia ya ki marba mardi ha ka dor ka barem bat nsale ya ka badon kam ki ne ki bashem ka bu hakum ka ni ka khlip man. Kau bide bakan ni, ini kisi balada bro, ngala ai kisi bulsai, ban ong ba, ada dan kino lagi di mahajan ne, lagi di kinong di dukan hasnong ne, kino ni dukan, kiba ki brio semua baki di kador palat ya kador kepada bandi hagiu, ki nakaliang jong kipat ba ngala kapan, ba kin semua bah ban ai ke jeng thok kui singi, ba ar kelong ban ai ba proof. Hawai kalau nggak berstem, malah lagi dan nino kita bama isu ya keresit, te malah kepat lagi pajba, bakin soba ban sendur kita ki dukan, sendur kita ki mahjon, sendur kita ki dukan kenang bangintip, bat pak sengah, ke dan ke nombor jonga ke dan, nombor jong ki magistrate ke dan, kilawan pak siki, kilawan report siki, kilawan report sengah, kilawan report pulit dulu. Kau ini kata, kebar pat, kau ini bat kador jong ki marbang tentang essential commodity si. Kadai kedor ke bangi sipin mi hina ka office na kapos. Mentak sini ngila update biang yaki dor kimur bala assignment step ngin sipin mi haki kot kapor. Yaki ni kidor borok khnang ba borok kipat ba kin tip. Ya kita kidor jong essential commodities bat kumnu ki de bandong haka wholesale market lan yang tai ha jong ki mahjan bat kumnu ka de bandong haka retail. Kumon haki dukan. Snong.